Vlogmas Day 7. Are you ready? Yeah. Let's go! Oh, sorry. Gaga. Right. Okay, I'm gonna take this because it's 7. I get a doggy! Dad, come out, Dad. Yay! Finally! Doggy! I'm gonna see if I could. This is oh, cutie pie. Aratan recto. Oy, 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 Andreas! Shut up, Andreas. What's the corner? That was a little weird. But guys. No. See you tomorrow. Wait. Bye-bye. Hi guys! Hi, guys. Kain tayo guys. Wala kaming content. Walang content. Kain tayo ng fries. Sa air fryer namin niluto guys. Tsaka ketchup yung sausawan or tawag nito. Sa akin mayonnaise saka ketchup. May pepper. Guys, ay, lamig sa labas guys. Nagtapon ako ng basura tapos kukuha sana ako ng kahoy ba, sugnod ba. Dumating na si ay, dumating na si commander kahoy. Ang lamig, sobrang lamig. Yung labas pa parang mga crystals. Akala ko mag-snow today. Hindi pala kasi sobrang lamig guys. Yung snow kasi parang dapat ulan yan tapos pag malamig so nagiging snow siya pag dating sa sa lupa or papunta na sa sa ground. Kaso ngayon sobrang lamig din so hindi siya kaya walang snow. Ito po mga 0 degrees -1 yan, nakakapag snow pa yan pag frozen. So yan, wala tayong content. Walang content guys. So vlog tayo kaunti para tonight 10:30 natin ito ma-upload. So mag-i-edit pa ako guys. Yeah. Vlogmas pa kasi. Vlogmas pa more. Nag-vlogmas kasi ako last year. So nag-vlogmas din, nag-decide tayo mag-vlogmas din now, pero wala tayong content kasi trabaho lang naman, busy lagi guys. Tapos pag trabaho hindi naman pwede mag-video doon lagi, lalo na sa pasyente natin. So yeah, kasi bawal yun. Kaya wala tayong magawa. Pag uwi naman fix lang ng dinner tapos ang daming gawain, so wala na, hindi nakapag-video. Ay. So, pasok na ako guys kasi ang lamig. Sakit yung kamay ko, napasok ako guys. Pag lagay ko ng kahoy ba sa wood stove na sagi sa taas yung yung kamay ko, tapos ang init na niya kasi nga na tayo. May fire na tayo sa loob. Naglalagay lang ako, nagdagdag ba kasi paubos na yung nilalagay natin na na siya.
Hirap mag-Tagalog lang, naupos na ba? Naupos na ang kahoy. So dugangan na pud og sugnod. Moto na paso agang tudlo kasakit. So nako guys, tugnaw. Tugnaw jama. Pappa, jag tog pinnen och bröstarna. Men du kan se lite längre här. Ja, potäter eller? Nej. Jag ska finna det. Äggkött pommes frites. Handskrymmer. Ska vi laga marrow? Där var det. Ja. Och där är någon. Handskrymmer. Men du ser vad och ja, det är inne. Så här. Det är ju kommer. Init. Och så ser du det. Outside it's Så Ja. cold. Outside is cold and then the inside when you're near in the oven is very warm. och det är ögon så. Det är ögon där man har varit med. Men gud, jag hör att komma sig ut. Se, så här. Man skummar. Vill du se den skumlaste? Och den kommer Init guys. Init sa naong mo doon sa oven. skummar. Murag padong na litsonon ba? Mura raw magpuro magpapoy. Han är chef med organen. I feel I want to eat pancit. Pappa, se här. Det är chefen. Oj. Så skulle Pappa, se. Tchanan! Bam, 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 bam. Huwag na bigyan subat. Baby bang. Hej, det är väl lite snart. Ang bigyan si Sunar mo da. Bring na rin. Ikke det. Se her. Jeg vet om noe løye. Jeg vet. själva det säg. Jo da. Men se her. Dette er løye. Nei, ikke ennå. Ikke ennå. Eller se her. Kände ju strålning och här där. Jag kände strålning här. Who are you? Are you poop? My name is Poopy. Hey, why did you poop on me? Hello, my name is Poopy. My name is Poopy. Don't do that. I'm gonna fart on you. I'm gonna fart. på dig. Hello. Enjoy. Men ikke. Den tror jeg ikke. Den är min. Ha? Alicia, se. Och se. Så varmt. Ikke det andre. Kau na kasi ka mo po sa tenar o your karte o suba. Ikke se på meg. Där. Alicia, se hur jäntor har Oj. känner mannen har Andy. Matutulog na sila guys kasi gabi na. Yeah. Thank you guys for watching. Slide, shake, shuffle, cha-cha. We say everyone bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you guys for watching. Please like,